Indege nini itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Boeing 737 yanyereye ku kibuga cy'indege i Dakar muri Senegali, abantu 10 barakomereka. Iyi ndege ikoreshwa na sosiyete ya TransAir yari igiye Bamako muri. Abavoka barwanira ubuzima gatozi bw'abatinganyi bo muri Ghana bari guhangana n'amategeko basabwe kuvugurura imyanzuro y'imanza batanze kubera yari irimo amagambo y'ibitutsi. Urukiko rw'ikirenga rwa Ghana rwasubitse iburanisha rya mbere ku mbogamizi zazanywe n'abavoka babiri. Umunsi ubaye wa kane abatabazi bo muri Afurika y'Epfo bashakisha abakozi bakoraga ku nyubako y'abagwiriye ikiri kubakwa. Umuntu umwe niwe wabonetse yapfuye, yongera ku bandi 10 mu gihe abagera kuri 44 bo bagishakishwa. Aha muri Afurika y'Epfo kandi mu gihe 60% by'abaturage baho babaho mu bukene, ANC ishyaka riri ku butegetsi ririfuza kuba ku butegetsi indi myaka 30, rikavuga ko rizakora ku buryo imibereho y'abaturage izarushaho kuba myiza. Turangirize muri Sudani. ONU yatangaje ko abaturage bagera kuri miliyoni 25 bakeneye ubufasha mu gihe abagera kuri miliyoni 8 bamaze mu gihugu.